manambala tsara antsika jiaby vahoaka androsy be niany ty misy raha tena koragniny amintsika jiaby satria atsika io agnatin'ny ezaka ny fitondram-panjakana amin'le famparosoana le tanàna misy atsika ary ankoatran'le ataontsika hoe fotodrafitrasa tahaka ny écoly na ny terrain manara-penitra dia misy hitatsika zao fa misy ny infrastructure routière, misy zany fotodrafitrasa ny lalana zay amboariny ary efa hitatsika maso izy io ny zavatra zay ataon'ny fitondram-panjakana efa tsy nofinofy eky le izy fa tegna fa hoe hitatsika maso izy io fa mandeha ny fanamboaran-dala zao nefa niavatra ho atsika vahoaka misy laminy napetraka aminazy io amin'ny fiviziviziena fa misy ny déviation zay efa natao ka indraindray ny zavatra manahirana zavatra misy eto amitsika misy olo zany manana ataontsika hoe fihetsiky toetsaigny ratsy zany karazana hoe manakorontana ny laminy zay efa napetraka tsy magnaja mihitsy na ireo mpiasa amin'ny lalagna regny amin'le fivezivezena fampitrahana zany ny circulation ka ny zavatra ambarana eto zany dia aoka atsika jiaby hagnaja izay laminy napetraka am'izay fivezivizena izay mba tsy hisy ny agnakoronta tsy hisy ny agnanotoetsaigny ratsy andeha hicontre be fahatany fotsiny le zavatra efa napetraka efa misy laminy napetraka io nataon'ny commune nataon'ny fitondram-panjakana ny travaux publics na ny mpagnamboatra io lalagna io de anjaratsika mianakaviny mba hirespecte zay laminy efa napetraka zay fa tsy atsika no agnano indray hoe raha ampijanony io fiasagna lalagna io eto zany zahay mpitondram-panjakana eto toerana dia mampitandriny fa ho an'izay minia mandika ny laminy zay efa napetraka na nataon'ny mpitandro filaminana io fivezivezegna agny ka manao forcing miditra am'izay zavatra efa atao hoe mijanona nefa manao forcing dia andray fepetra ny tompony araikitra ary mampitandrina atsika vahoaka zay mbola te hisisika tsy te agnaraka an'izay fepetraka efa napetraka zay mariny tsisy zavatra parfait tsisy zavatra tanteraka tsika mianakavy zao sahirana mitady hoe ahoana natao mba hisiny mba ho fluide les circulation mba ataotsika hoe mba hipetraka tsara le fivezivezena fa haitsika fa nosy be tery nosy be hely ary vitsy ny lalagna mety azo anaovana déviation fa mba hanjarantsika ny mba magneky zay laminy apetraka ny zavatra tokony atao ara mba haitsika vahoaka zany mba hanampy ny tompony araikitra am'izay torohevitra ino ny zavatra tokony atao hanamora ny fivezivizegna fa tsy sanatria hoe hisy mihitsy ara ny sasany manao amboletra magnano forcing miady ny tompony andraikitry ny mpagnamboatra lalagna mihitsy mamokoko izy fa tsy zavatra tsy azo akegna zany ny fitondram-panjakana tsy azo akegna ny olona ametraka ny fampandrosoana nefa minia ohatrany hoe magnano zay akasiparana zay fagnamboarana zay lalagna zay mihitsy ka atsika nosy be zany vahoaka endry efa atsipy ny tady amy tadiko ny omby atsipy ny tena ampony malala sy ampony endry ka izahay magnanatra atsika jiaby mba handray fepetra ary indrindraindrindra hirespecte le fandaminana zay efa napetraka izay zany no afatra tena apetraka mikasika an'izay fagnamboaran-dalagna zay atsika mila miaritry izy koa tia hazo raha tsara mba miareta ely fogna atsika fa tsy vita lalagna io mimenimenigny atsika amboarigny lalagna io mimenimenigny koa atsika ay zany ny agnanaovagna atsika mba samby ho tonga saigny atsika hagnaraka ny laminy zay apetraka fa tsy ho mandraky zay io fa ambadikin'io firavoravoana satria ho vita tsara io lalagna io fa mba miaritry ely fo atsika magnaraka zay laminy zay tokony apetraka manomboko ny dimanche le 25 sy 26 dia mijanona zany le fanamboarana ny lalagna zany hoe azo vezivezegna malalaka zany io lalagna izay misy amitsika karaha taloha teo iny fogna zany fa misy zany torohevitra madinidiniky zany atao tokony araikitra aminazy io fa mijanona zany fanamboarana lalagna ka manomboka dimanche mararegny efa azo ivezivezegna aloha ny lalagna io fa manomboka ny talata ndray zany vao manomboka zany fiasagna lalagna zay zany tsara ho haitsika vahoaka dimanche le 25 tinainy 26 am'le fetitsika io
tsisy fagnamboarana lalana, azo ivezivezegna io lalana io a, de talata indray zany a mipody amin'ny taloha ndraiky tsika am'le organisation atao am'le fanoizana fiasana ny lalana.